zanimivo, Marisa Pir je bila zelo energična, zelo super je bilo. Dogodek do zdaj fantastičen. Predvsem predavatelja sta mi dala, že skoraj lahko rečem tisto, kar sem prišla iskat. Sicer me ful še zanima, kaj bo v nadaljevanju, ne. Drugače pa lej, energija ta prava, besede ta prave, od tu naprej pa vse na meni. Ja, super, lej, vedno najdeš kakšno idejo, jaz si malo zapišem in ja, fantastično. Zraka, dosti neke pozitivne energije, pa dosti novih, odličnih informacij. Fantastično, zabavno, inspirativno, motivirajući, Smiljan je fantastičan, Aleš je fantastičan, ove svi gosti koji su doveli, stvarno prva liga. V življenju vsakega posameznika pride trenutek, ki lahko spremeni njegovo življenje za vedno. And all of that is because I learned a really fast way to get rid of every limiting belief and to replace it with phenomenal beliefs. And that's what I'm going to teach you in the next 50 minutes. I have good news for you. Za vas imam dobro novico. I said I have good news for you. Rekel sem, za vas imam dobro novico. Do you want to know what it is? In želite izvedeti, kaj to je? Yes, you want to know what it is? Šta je želja? Želja je osjećanje važnog cilja. Postoje potrebe, postoje želje. Postoji razlika šta su potrebe, šta su želje. In zdaj vam povedal eno drugo zgodbo, ki jo nisem povedal še nikdar nobenemu, tako da ste prvi, ki ste to slišali. Brez prodaje na tem planetu ne zgodi popolnoma nič. In znati prodajati je ena veščina, ki nam vsem lahko koristi v osebnem življenju in v poslovnem življenju.